Nigukugwata ugeni kiri nteto chetu cheru ithatu iri tariki 28 mweri jwa ĩtano mwakani jwa 2024 mbita Maureen Kinyamo na nireto mathithio ni Purity Richard amana nteto ira nkureterete ni Werigiro kiri biashara ya muguka nyuma ya koti ya Embu kurungika kuingwa kwa kimera giki kaunti-ini cia Mombasa na Kilifi mwanka igambarire ari kinyithitwe koti rithikirwe na kugitwa Ameru guchumiria kwigika muguka onde bachokerete nkatho thirikari ya Kenya Kwanza ni kuoneka kugwata mbaru urimi bwa miraa na muguka nthigurune akariba antu amwe gutarathara nyuma ya kiria bakuga ni kwithukirwa ni maabisa ba miito iguru ria nkuchanio cha mianka tugakuretera riboti ya mwanya kumurika kuthegea kwa urimi bwa mbokando ntere cia Gitumbani. Koti ya Embu ni irungikite itagaria ria kaunti ya Mombasa na Kilifi kuringa marubuku wendia bwa muguka mwanka ndiria igambarire ari kinyithitwe koti rikathikirwa na kugitwa bobo bwezete ntuku imwe nyuma ya Rais Ruto kuinyiria ugwati mbaru bwa thirikari yawe kiri urimi na biashara ya miraa na muguka kagitene ukauna we Senator Maalum Miraj ni achumirite gutetera kimera kia muguka nyuma yakyo kurumirwa ni mathina nkabo kaunti-ini cia jukirikana kuthukia nthuki mbithe bonene ntere waugite kuri no tumiri bwa ndawa cia kurebia bonene kaunti-ini cia mono Mombasa na tebwega kuandira muguka ni kwithura Mombasa ni izikene kiri utumiri bwa ndawa indito augite tebwega ngavana wa Mombasa Abdul Somad kuringa marubuku kimera kia muguka yuta tena watho. Boniface Mungera ni agutwambiriria nayo koti ya koti mushina jombu ntukonero nerekithiritie kaunti Mombasa ninya kaunti Kilifi bedre betijaniria watho bura itito kurigiria muguka utonya kaunti ciao. Koti eje gukurukira mugambithania Lucy Njuguna niugite mwanka igambari ithiro rithikirwa na riachirwa utobatere kuthura kirigiria muguka gutonya ninya nkuruki kuriwa gambe bobo nabu bojite madhaja makai nyuma yatogire bakuma kaunti Embu batongere tu gavana Mbarire kwithira betirimana na Rais Ruto muthaja yo gorotuko ara Rais Ruto nyumene arethirwa kierekithiria kuingo ko muguka kaunti-ini Mombasa na Kilifi kwithira gwitijanirwa nonto muguka na kimera kia miraa ni alari kiwatho kingi ministry orimi nirethirwa ikierekithirwa ithirwa ikierekithania nteto na kuria katikati ya kaunti cia Meru na Embu na chirotererwa Pwani kenda gutikethirwa kwina mititikano kairi. Oho thirikari nirugire ikethirwa itenga nusu bilioni ugwita kuthia value addition kiri muguka na miraa jauje karikanajo haji karone bia bunge mubunge okoroto kumurotero Mombasa Bimiraji Abdullahi na ashumiri tina gutetera muguka arawite thina cia Mombasa ni nyingi na muguka thina ki Mombasa. Ukiangalia video za watu wanaokula muguka na video za watu ambao wamekuwa wakila mihadarati, utaona watu wa mihadarati walikuwa wakisinzia wakilala, hawawezi kusongea mbele ama kurudi nyuma. Lakini ukiangalia hiyo ambayo inasemekana inaleta wazimu kichaa, ndugu zangu wanahabari, ni nyinyi muwe mnatangaza habari. Ni mara ngapi mumetangaza watu wa Mombasa wamekatwa mapanga mchana jua la utosi? Kwa nini gavana hajaweza kuweka kikao? Ama wale watu ambao wameuawa na watu wa mapanga sio janga katika mji wa Mombasa, janga tu ni masuala ya muguka. Thirikari ya kaunti ya Kilifi na thirikari ya kaunti Mombasa mbere tutarugone batiretro bagita ntomeri amwa kwithira koti ya Embu na Rais Ruto ibaitite mwerekera. Haipaswi wala haijuzu kwa magavana wa gatuzi za Pwani kuweza kuvunja sheria na kusema ya kwamba wanataka sisi tuwaunge mkono. Ikiwa leo mwingine naye atasimama aseme avocado ni mihadarati na akataze kwenye gatuzi yake, ikiwa muguka ni mhadarati, basi liwe ni gumzo la taifa la Kenya na iweze kubaniwa kote. Na uria kirinde giki ingi nakyo kirerigite thirikari ya Kwale gukurukira utongeria bwa gavana Fatuma Achani akethirwa akirigiria gutonyithia kombo gwa kaunti-ini iyo gutikarikite nontuntumo kumakire bontu kwenarwa ibugite nteto iji ina kirigicho ni kinene kia watho kiria bakathithia gwikira sheria chawende na uguri bwa kimera giki. Nikiripoti Nzoshoro TV kumaji karone bia bunge
king'ina kinene kia musho Nairobi mbita Boniface Mongera. Anto Kathumba bario Profesa Jitilena Ituli muteteri wa Kyoto Mike Makarina na biashara Kathumba bamuguka ni bataririte gikeno kiao nyuma ya Rais Ruto kurungamana kimera giki nyuma yake kurungikwa na kinya kuringwa marubuku kaunti-ine cha Mombasa na Kilifi gukurukira baruga iria irarekererwe kiri nyomba cia nteto. Rais Ruto ni araugire muguka ni muthemba jwa mira na urimi bwa imera bibi bio bwire ni bwitikiritwe kiri sheria cia Kenya. Haria baba nande ni bameneretie mangabana ba kaunti jichio izire na kuboria kuchiumia kurwana ndawa cia mbugita iria itumagirwa ntere jigiutate na watho ni untu nicho chiithiritwe ikibenyangiria nthuki mbithi na timira kana muguka. Tukumu tunyumia Rais William Ruto kuthithia walaniria na tongore kuma kaunti ya Embu na kueleithia ati muguka ni munonga mirene watho hamwe na kuthina mbele kueleithia ati mira hamwe na muguka ni tengeretwo milioni 500 kiri budget ya mwaka ujo wa kigina atongeria nkurani ile profesa uthomi ba utongeria na itole gitele hamwe na muteteri wa Kyoto kia mwingi Mike Makarina ni beumiritie na ukatha Rais William Ruto ni tagari lele president na yogetie step enje ya kurigania governors baraba Mombasa that miraha indene sharia cash crop onto ibwa berete ibwa buri ubero na tabu bateburi ukela bo munene guwa me munene mo wande na bairete mira na muguka cash crop and our laws. Okay, ko ndo temenya kuingira ene trend pe ku interfere na sharia agale governor baraba kuna sharia bobo teburi wete kerua na ntubara giba menya turende mwe under one law, under one constitution, under one president, under one parliament. Ande batemya kuvuithia sharia cio ciako thugia babangi. Kulingana na Mike Makarina itagalelelia Rais William Ruto ajukietie ni rebata muno indi ni amurite kureta amwe ona tongore kuma kaunti ya Meru kenda kwa lile mathina maria makwinyire kimera kia mira akware mbere ra kwira president ibwega lakini nkamwera ibwega aita inyabara na baba mira na baba sikwe banekero 500 million euro wira banekera nonto banekero 1 billion dirikare dirwa nekere hembu 500 million enekera Meru 500 million ko una bobeto banekera 500 million dewe president obaringanira mabonze waita mwana otia nyuma na cartel president getha no kuthiria cartel barabara ya airport yo ndere iro kethira utethia mira ko wende nyamu Meru na bati wakigizerwa tukwera botiri manarenge anto bamugonto ibati njuzi inyamurimi omera nethire areo bonde twaririe kimera kikimwe tongeria baba ile mwanarimi bama ba muguka kuma kaunti ya Embu ni bamenete gavana kaunti ya Mombasa na kaunti ya Kilifi ni kwangaikia arimi ba muguka na kuthike nyume na katiba bari muguka baingite kaunti cio lakini mira ire wa 80 yani bonge Lwandra times 3 madharau ndamenje zira ngavana baraba bwethetie sio ngomi ntaenda kotini nonto tomba kweya wite vianto insurance ojogori aria insurance orori voku na uanto obagendie kimerakeo urajoka kiambia tione those pronouncement chama governors bau they are illegal ab initio iteburu ko theire oginya the president baburu ko bwethia ni obathomere ta riot act nonto kethe ibakwenda kubwithia by law ya kumbani anything also no manga kwethire kwena public participation regulation iria cionde muguka nacio mwauga mira ndikendwe bakuvi na skuru mwauga mira ndikenderwe mundu uri utakinyitie miaka 18 nitugwitikira lakini kuvinga mira nitwarega na nitukuthina mbere tukiugaga vaunti sheria na natwathie otire nwa mugusindwa amwe nogu ni barike tongore baba ba kaunti no Japani kwerekithia mainya mao kire kurona ndawa jambogita ile kwinyiri mwana bingi kuma ntere ino. Okay, koi bareke kuthwania mantu aba kubwithia pa concentrate na kurona ndawa cha kulevya miandarati cocaine etawa heroin ijoba direte na chanto nau endi babwiri kwa ku focus you bareke no tura mira tutori omera meake ana no ote wachwa niyo iro mbere yako ke mangava na Mombasa itu ti sheria bado nya president yako ruta direction ayeku abora rawere bado itorende lere we ta court
tutiraurukire no tuitora record tukaendelea koti kenda koti yetu wa mwelekeo na mwelekeo ya koti yo kila mtu kinya president anaheshimu katiba na anaheshimu koti athara ya milioni itagiretie 400 uguo koguo ningienda kuga andu a Mombasa na especially governor wa Mombasa arekererie na ndakarasi nginya turinda etware maikuria Amiru na Aembu tondu anaonwa mamuvutire na maina right ya gwikara baria bonthe magiro ni gwikara kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Mukaririgite wa Nyamita Kimathi Munjuri augite gwa Kagita na Ndeni bethiritwe bakithingatira thoko ya miranthi gurune ya Djibouti na kira gikwendekana na Ndeni ugwati mbaru bwa Rais Ruto. Nawe mukaririgite wa Kefis Joseph Ntweru akinia inyiritie ati guti watho bwa kaunti bomba kunenera watho bwa katiba akiwa thirikari cha kaunti cha Mombasa na Kilifi itena umbani kiwatho kuringa marubuku wendia na utumiri bwa muguka. Antony awe musiasa Kimathi Kaurane achokerete CS Linturi nkatho ni gutonyera kirigereria kuonokia muguka aria kinyarombete ngabana Kawira kwiritaniria kiri gwitaga gutetera kariba kaunti ya Wetabure ngabana Wembu arathithirie Munduri urani mukarigiti akiama Nyamita agwite nari kuna gitumi gikinene muno mutongire mugongo tonyera manto je thoko ya mira bwa mbere akiwa ni thoko ya nthiguru ya Djibouti ira mwankira na ndirio indi batumba gwikemira ngi ndene dunia yomba kuyukia mira nkurukie tani 10 na tutienda ya kinya kilo mukuo tia Djibouti na ontoto gwita ki president ni ati uritobo iwe nkaki au mbovu ubukamata manto yaya kuyukia miaka 5 ma tuthiata na thoko iyi na mukathe president ringi owe menya kweya na instruction kukethira ambassador betu baraba inara antu baraba bati kwaru abo bira bionde bakwenda tuthirani ayo tumbe kuona ne hata tukumba kwambiria kwendia mira yetu Djibouti bakoya atani 10 kana wira bakenda kuoya batu twitayari mira na untu bajairi bura Munjuri kwenda mutongire mugongo ethwa gitonyera ni manto je thoko ya Somalia arakuga biashara bamira ibakuthangikwa muno na gwitwa mbeca nyingi untu bura bati manto yara ya ukarika Somalia manto yakulukite kueleweka ontu kuina group ya Somali bo visi ya President Hassan Sheikh ba yire Jomo Kenyatta na ibo bo yambia irati onde to endia Somalia bake yaringe batu eterara batu chu na president wetu wengoi waikometre kuati akiukumu visine akithiria kwa hapa antuba akandirwa abo miaka ile kuthira na mugathe president atukurikania miaka ile ni itarira ya munora kwithira twiteseka nima antubai bakabiri kuma level ya euro muno thirikari ya Kenya kubatio mba kwithira baketha ya bantu ya ikethira batina protection ire euro muno visine ire akuya uwe ikundi kena inya kinya ndege ya Kenya Airways yongwa ikaatwa bameata barua yokamata mira ikundi kena inya mwanka CS Kindiki bamwiria agateka rure mwanka yetu yakakwi mwanka yetu ywe tofauti muno na yura Ethiopia na yona Somalia kana Djibouti na yona Somalia ko president wetu ni itare we pronounce ria mwisho na kimanto ya manto ya mwisho twenda mwanka yurugorwa twenda Kenya Airways yambiririo kama tamira na twenda muno mbia ire igore wa Jomo Kenyatta tiethire mbia cia lali cia Somalia thirikari ibete bakoyera kwa Mogadishu tibe ya kuoyelera Kenya a na atu tutia wotheri tutina into kya kuwa itwenda ya mira na toko mna bubu kungina ku mukarigitwa Kefis no Joseph Ntweru aki kinywa kethwa keria manthuga kuonekana kimuguka na mira katiba 2010 ni very clear county itumba kuingilia kimera kana product from one area to the other. It is not allowable. Nunto Kenya is one unit state. Even if we have 27 counties, we are one united country. Na section yemwe ya Kenya itiria section ile ngiendia product. Nunto we are one country. Mira isa senjundi crop. Ye nambanje tia thirikari. Ye nantubande githire abakuruta ngwe mira. So how can a section of the country you are to combine? You can't. It is not fair.
akiwa thinira kuoneka rutero Mombasa te mantu gege muguga kana miraa ini ni mandawa jangi ja kurevya ja kwendwa ntereiji Fadhali antu bamenye miraa scientific research ni bwithitwe our Kenya Medical Research Institute ibabwithitie twe mbunge tobere babwithe research na babwithe research ya miraa na bona miraa ina compound imea na bona miraa tethina even in bonde ya UK ire thorena mantu ari research na kumenya mantu abia kura babwithe standards bagwa miraa tethina miraa tituma uthondi thina mwiri na Anthony Kimathi ura muteteria kyoto nene kaunti ya Meru achokire nkatho ngavana wa Embu Cecily Mbarire nontu bagutana atongire bangi kirigaro mutongire mugongo akiwa ntibubu ngavana wa Meru ndibwa biri kuthwa kiringatira kagita konde nikenda kuona Meru kuona witi na mbere rero ituronere ngavana wa Embu agwatanirite na ajumbe na ma MCA bau mobeta mwanka kwa president nontu bwa kwariria mantu ya muguka nontu bwa kwithira ngwataniro antu bembu bongwa bena ngwataniro na ngavana wao na gwitikaniria na atongeria na bakaria na sauti imwe manda mungavana ogwa goguchua ogwatithanwa na antu bakanisa ogwatithanwa na anjoli ogwatithanwa na andiki ba nteto ogwatithanwa na biashara ogwatithanwa na ajumbe ogwatithanwa na ma MCA agwa nontu ikagita gako gwatithanwa ri tugochwa ri kenda kwa gukagwatanira tugirira Meru maendeleo akiwa muthenya jwegoro ugeja kutha minister urimi atirario kiro ari ruru mugukaki ni jujunga juringi kunika na mbesa ngavana wa Embu agwita kwa president milioni 500 niranenkanirwe nekeja kwithira atirari mitheka atirario ntegwitikia kinya mantu ja miraa jari ndiomba miraa ni nditethekera antu au lakini ria kuretewa nontu mitheka na arario na ngucokeria CS mitheka nkatho nontu na arario na ituronere kinya antu ba miraa bagatetheka ende kethira atirario ntegwitikia kurigintu kirinde oneka ki mantu ja miraa Muthuri Muriuki World TV mutirajo kangangi Hakariba antu amwe kuma wodi ya Kachioni batigi bagitara thara nyuma ya kiria bakwathira ni kwithukirwa ni maabisa bakumenyera mito baria batigite benyangitie imera biao untu bura buringithitie njankuruki ya 60 akiaria Stephen Kirina ni athirite uria maabisa baba batonyere kwawe benyangia imera mundene na kinya kumuntia mwanki nkanata yawe ya ng'ombe iromba ria Karibaba Nandi ni kirindwa ngichia thirikari kutonyerera na mpwe kenda akaribomba kuona ukaria na kinya kioto kia athara yao. Dennis Mugendi na chotariria nturani ya kithiru antu amuo antu baku batigitwe bagitara asara inene umanie na mbithukiro ya baria bakwirikana ni askari bamwito jo nyambene baria barakinya na gutema ntame inene ya kubatemangire imera kuithia nyomba na kuongera kathita ntanta kinya nyuma ya gutuguta imera bataguta akari baria barariri ithone department ye mwitho irejire igoro ethukangia into bia kariba area kithiru bonene muno barara askari batano na irengita wa youth kana scout na batano ukenda kwalilia into nyume kwao no kuona batemete into bibingi baithite bagaithie nyumbe ng'ombe batamenya ilaki na miaka 20 kiandi bakwe mwitho na kiri na ibitu twenda kumenya nimbi tumianja kila miaka 20 miaka mingi muno kila bia kiandi ni yuyu etu tinya watu twandite na no kuona thaini bakwe bagite mathairiku bagite mathai nyanto baro yandi nyama muthakonge ta menwa thai bamwingane bamunga jana na nilio ntuka ento kwalilia ire yo kono te muntu ngi kuona no ninko kuona atikaribu mwitho kabekire tanto bwa muno beba chemanya muntu nyanjire no thari amura ibio tumono te muntu kwenda kana mindia na kana yakwira no kaya una kiara tia eya kuya okwa eya witumbecha kithumba kana iko kotini the uthari anja baria ba kuitira kindinge ke muteba ba wikia kotini nugibwa endi bio tumono te muntu ngi kuona area riku area te muntu te kuralamika lakini beba okira kabendere tu bwa yana kwa yana anja kinyasi kara chemanya onya kanti ende juzi ibawatete antu naraura akwekeye ni ikarikari gwitia thirikari gutonyera mbere kumenyekane mwanka jo mwito na miunda ya akari ne jwiku ona kairi akari kuri wa sara iji batonyithitwe ni askari ba mwito ende watu thinene iria tunathine muno tukwenda kwewa tukwenda kwiro iria bo tubatukuria nabo anje askari na achore beto na turachore bo anje bollo bwankana muntu bwinde buranto bamwe ende itwerele cho bweya
we tu ate charia kutoba tutumira tumenye wetha tukela mwitho tume twina makoco kela mwithone na baka we tugachimesie betura uni nkoromba mumbunge tu John Paul atwalelia njote mwanoro no mongo oro chulikira baba bake baba muchi kinya watu na tujulikire anji nyeto twatera kaita kwa muringa kura na twamuringire kenda tutetaira ati ba tutukiraniria tukarawana bate anankia anabatenethe. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntore ni Akiviru, Antuamuo Wandi ni Akachio, Gembe South, County ya Meru. Eta nambere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gate kuraja na chionkoroki. Solution sako kukurukira Solution Housing and Investment itokugwete ugenikire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki ntariki nyanya cha mweri jua Juni mwaka juju. Njoi gwatire proti reo kwenda aja Wega Estate aroga ashionera kirema kia Mount Kenya na ibaribia Loldaiga. Nkuruki kurina ukaria bokungana na barabara ithonde kibwega. Kurina ndoego cha stima, riera ridhongi, solar lighting, stima na rojo rokungana. Wega Estate nenda reki ya kumi yake kuma na Nyuki Town. Njoi gwatire proti na magauliza tekuinyiri mbubuko joaku. Financing ne kukurukira Solution Sako. Nintubante tonkuruki turingire dimo kukurukira 0722 335 332 kana 0723 850 924. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy Magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio. Kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na maandini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. Mabate, we mama mabate. Mabate, ukipata baridi nunua mabate. Mama mabate, ukitaka usingizi nunua mabate. Mabate raino ni raino ni raino mama mabate raino ni raino ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee.
Ngĩchokera na nteto nkũrũki nja ya David Mutegi Kinugu kuma ntura ya Gĩkũri wodini ya Nkondi nĩ nja ĩritũĩrĩtwe nĩ mũrigo jwa kũremwa kũnogokia mwendo wao kumania na kwimba kwa ngarama ya sibitari. Mweri jo mwana ũjũ ũrĩa wakuire nyuma ya gũtungatĩrwa sibitari mweri jumwe akũgwata mutino jwa barabara ntere cia Isiara jotiombete kũrekerwa kirinja yawe nĩ ontubwa irando rĩa sibitari rĩa milioni 2.3 nja ĩte nande nĩ kũromba ntuba wendi bobwega kubaigirwa kiao na kubatethia gũkinyanĩria wendi bwao kũnogokia mwendo wao. Na aciari ba Mututigi Wilfred Mureithi Mutegi kuma Gĩkũri wardini ya Nkondi Tharaka South. Aciari barahende baturanĩtwe inthiguru jingi bakinyite na maguru untu batonetoro bagicaragia mbeca cia kũruta mwĩrĩ wa mwana wao cibitari urende ukuthiria mĩeri karibu 3 mochari inyuma yake kũwata mutingo wa bikibiki barabarani ya Isiara mwambĩrĩrio mwanka uyu arahathiririe mweri arĩkire ICU akĩya gũtotũro bwake wa kĩrigitagwa ICU mĩeri 2 na biumia na itumbite kulingana mbiro watu atarirwe mbiro ya ile 1.8 itumbite kuria mbiro ya 1.5 ende netigere mbiro ya ngirima kana mathatu ma 18 ikyo nkorombaga antu bawendi bobwega batutetherie nuntu mbiro ni tigito cibitari mwana na tutigire na bando tikaumite nginya wona tutigire tikatumbite kumuruta cibitari ari wo cibitari tuguchwa mistiri tuguchwa mbeca cia kumuruta cibitari nuntu ingi mbeca no githiite kiongereka bora tuthiite te akira kwa ICU nakarite ICU mieri 2 na kuthungira ICU itwagire ngarama ya kuma ICU athungira wondini na wondini inu mwanke munthi mwana wetu narikirie na ututiga na ituri twina mbiru ya cibitari muntu ni ari ukinya milioni 1 na ngiri 900. Aciari a bahende bakiuga bendetie kira gintu muci uyu aramwe no guba torogania milioni nkutho ira bagwitwe bomba kunogokia mwana wao na ike tonto bakuria endi wega kuthungira ni kingo bomba kunogokia mwana uyu kira gintu torombete kinya aturi na batutethete kulingana baba bakumba lakini tikayumbite kinya nuchu ya mbeca inu mwankendi ugu tutionete mbeca inu tumba kuruta mwana wetu mochari nuntu na irirwo mochari na tutigire ende itukwenda singi tongerwa gukurukira turikanie na mwana wetu tumunogokia bwega muci tutina mbeca tukuromba antu bagwendi bwega thirikari yetu wana atongoria betu batutetherie tone mbeca cia kureta mwana wetu muci twina ana bangi cukuru ana bana bari cukuru abairi ba college na bairi ba secondary na itwendirie mburi cionthe na ng'ombe gutie ntu twinakio mwanka gutie ntu twinakio tumba gwitethia nakio. Aga munini wa Chibwa Rukuri sublocation Madam Siriaka Mutegi no agikujira ndeto ino cia kieba mbiro yao yengia muno na lasire kamba kubatiga na muyi wao karentere gutie ntu baina kio moyo ntu barari kweni ntu bionde muno bagi le hospital bill ya karari moyo lakini bakuria kubatige basugitie kunyamara bagiciria mbeca cia ukareta muyi na ibagitie ntu karentere no kathimu yao utiona ntu gwendia tinguku tingombe munda ngi basugitie kwendia warema so watobwe bakiromba utethekire well wishers kana ntu bagwendi bwega ibakuromba ntu bagwendi bwega babatetherie na nikena bakomba kuleta mwana wa muyi Wilfred Mureithi na bombe kubanogokia bwega kuma Gĩkũri ngĩripotera Uru TV Mbita Paul Gwakabithe. Mbukando muthemba jwa has ni tunda rionekene kuthithia bubwega muno kathetune ka arimi nturene cia Gitombani na Gatantaraki gĩcigo-inĩ bunge kia Mara kaunti-inĩ ya Tharaka. Kuthongoma kwa urimi bubu ni gukuchĩrĩtie ngwatanĩro ya arimi baba baria batiandĩkithĩtie untu buria butumĩte bagakinyĩra kinya thoko ya mabukando jaja nthiguru-inĩ cia Mexico na Peru. Na rueje kiro ya mbukando ikiuma chiringi 70 na kibukando kimwe kikiendwa na chiringi 20. Mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi ni athingatirite kwa kwe thahabu ya urimi bwa itunda riri na giki nikyo gichunche kia mbere kia ripoti eje ya mwanya thahabu ya Gitombani.
Tharaka Nithi rimwe ya kaunti ire iriganiritie na gwankana na kirima ya Kirimara na mithemba ya matunda na nginya imera bigikuraga na guciara bwega ndeni ya kaunti ino. Itunda ri avocado ria ciri tatigitwe nyuma kiri into bira biruthaga bwega na nginya gukura ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kumania na ruji muthetu na nginya no ruboguntu na guntu kagita kari twikite itunda ria gitumi na nginya itunda rinegweta rigarukite na gutwika thabu ya mbari ino. Rugono rwa mwanya kagita katwenjirite kambi na nginya magema ntura cia Gitombani na gantara kiwandia chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara. Arimi ba mavocado masi ba gikundi kia Gitombani bathungirite urimi bubu bagitutaragiria bura bambangirie kurima njira ciao cia kurima na mantu monthe megie urimi bubu. Imundi turenda kumurika urimi bwa avocado kana mavocado mas mara methiritwe makirule kana makithungira thokoni ya nthiguru ya Kenya gwa kagita na thaino arimi baingi bambiritie kwithirwa bagicokera urimi bubu na imundi turi mbari cia Gitombani na twirikanite na mukuru umwe ura murimi wa nkuma kana murimi uri nkuma wa avocado ama na gutwira etagwata na atwire mantu megie urimi bwa avocado mukuru tatwire witagwata na gaiku na wambirie kurima avocado ri desi ya kurima avocado mwaka ni wa 2002 tukambiria kulima na twalima wega macoka kugina challenge ya marketing pala tukwenda endia gwatuga ni mburuka igutugurira ngirambiria kundispair kuma au no twacokire twaruga gikundi gitwa Gitombani Agri Business twagwatana twi gikundi kinene kia arimi baingi tukinekira interest jetu kiri mutu wa avocado nontu twejia kumenya ati mutu na mbeca ila tutaije bula witagwa wina mbeca. Urimi bubu wa avocado urimaga na gutumira njira iriku kungania kana withirito wina gicamba kia avocado cia aspect yake na kethira nunganagia na breeds chingi. Riu kwambiria ndambiria ngitukanagia na ndietwa na mbere gutukania nkinyagia ringa kinya ta point gutwike mitira nkwenda kwirondera na mugundani kugia kuna go chip ngirambiria kudinka rutaga into ujenge kaora ngiatiga mugundu wa avocado weunka. Oyu no mwarimi ba avocado mbari cia Gitombani kirirungurwa mwaburi wa Gitombani Agri Business kana arimi ba Gitombani ba avocado mas avocado rira gutwika thaino irio rikwenda kurima mono ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na tika kaunti ya Tharaka Nithi kinya gwikungi avocado mama kurimwa kwogu tukathi na mbere tukwithirwa tukimenya arimi bara bangi njira ciao cia kurima avocado na bambirie kurima avocado mama asiata na bura manto makubairaira ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na kiri urimi bubu bunthe bwa avocado na njira ciao cia kurima avocado mama nda andile mpinde mugundani na ngina gwatithania mpinde iu na avocado na mbeu ndathire kuluma kimitilia machua nontu tibati kuluma mbeu kimuti utikinyite kuma 7 years and above leu kwa identify miti unkena luma Zion no kanda thire nkirwatithanagia ndina miti over 80 trees mugundani wakwa na nindi ambiritie ku produce mukondo pia no menete cresos kana miretweria etiomba kondreni roji na mpoi at the same time no one across various climatic zones na kuogu mukondo pia no buja area jina majani no buja area jina kawa ona crops ujiengi nkiamberia kumarima kwi muturi wakwa ndathiete kwendethera ena avocado umwe wa taua ash ndona mu avocado uburia ujiele na murimi u ndona atai na mu avocado ngi mugundani wae no ni unkwija gwakwa ni ndonire ni ndandikire murimi ogwa ageliso kwa buru nketho mbandi teta te komiogu gwakwa na nkeja na nkemianda ki rimwa avocado njira iria ya bata muno ni kuma aria ukambiria kwanda the seedling iyo the most important utumira requirements iria ibatirite na kuma au management ya kamumera kau mwanka growth yako ukamanage until flowering ukamenyerete na wikaiyaga nutrients iria bateritie kando na majaro mega kwa mutu ni sensitive muno in terms of muthetu
yendaga muthetu well drained kanda umba gukura kwa haraka na buro bateri kwina market iri ogo ya uguri wa avocado antu baba buguragira avocado kiri gikundi kia Gitombani agribusiness. Yes, ki kwendia twina exporters bara batuguragira kwina Alvando muno yatuguragira kwa gwende makura kwisaini agreement wero sainite nabo mejaga bakatua kwa ugu bakatua grinded bakathi thokoni kwa gwe afterwards mau mange matigaraga nitucokaga bakagura grade 2 kana tukaira processing nuntwa kuthondeka maguta buri arimi ba Gitombani mara na kaunti ya Tharaka Nithi thoko cia kugana irio cia avocado mama kana thoko ya avocado ithagirwe kariata thoko ya avocado tinduku lakini currently twina antu batwitaga brokers ni bago take advantage bakathi bakera antu gutina thoko kogu bakabagurira makondo pia maona laisi mono. Gicunci kia mbere kia thambia Gitombani gikinyite muthia tugwatanire muthenya uyu ngikumenya bura arimi baba bakandanaga na mathina marabarikanaga na montuo gwa ntuo kiri urimi bubu. Kiripotera Wero TV rugono rwa mwanya thambia Gitombani kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Abisa munene kirirwa ngirogima kaunti-ini ya Tharaka Nithi Karanirio Ngũ amwe na MC wa Mwembe Jones Kinegeni na ibachumiritie kwigika thirikari kumania na nteto iria ciethiritwe ikithiurukwa ati gutina utungata bubwega na kinya ndawa cibitari-ini cia kaunti iu bubu bweziite nyuma ya akari gukia mateta gukonia cibitari ya Magutuni aria bakuga ni bakinyite cibitari-ini iji na kurikithia ndawa cieku ni boritie akari batikaigwo gwa guchwa utungata kere cibitari cia mwingi ni untu thirikari ni ciumite gutigira kuri na mathaga ja gitumi. Nyuma ya ndeto ati kuri na wagibu wa mautungata na ndawa cibitari ya Magutuni ara mwandiki ministrini ya ugima wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Aggrey Karani bare amwe na MC wa wadi ya Mwembe Jones Kinegeni Gakuota baugite ati gutiri cibitari ya kaunti ya Tharaka Nithi iri na thina nwa iriku ya wagibu wa ndawa kana mautungata kiri ajie. Gakuota akiaria arintere chachuka nyuma ya muchemanio wa wethirania bwa guge bwa akari mantu megie uthuraniri bwa budgeti bura buthiete mbere augite ati kirindi unga yago na CEO Karani cibitari ya Magutuni bonete untu nkurani na matheta maria maigitwo magitambua akiugaga ati cibitari inu iri na ndagwa ikugana na mautungata makeja na gwa bura kubatirie indi ndonire antu bakiugaga thibitari ya Magutuni itina ndawa mtu alikuwa kanenkerwa panando ni irabithire ndi Magutuni ndeta Chief Karani, Chief Officer wa Health bwana Karani wa kuma Wiruma na twari nwe Magutuni twagwatana na administrator wa thibitari na twagire guchunguza ni mbiongo irendereire lakini twacokona kwa irio mbica ijongo iratumagwa tijiagi tino jieku jia thaino mbica iratumagwa ni mbica ingi jiajukitwe kagita kalajama iraimbige guntu na guntu koguo ndenda kuga atiri antu betu tukenda utethia antu betu ba Tharaka Nithi nitutie kuleta siasa itiaire complaints uji arisa kwa jia cibitari ya Magutuni jia kwaga kurega kuruthirwa ithimi jia kwaga ndawa na jia kwaga services ta dental na x-ray tijia uma na ntikumenya ni mbi thingituma mtu aliorongo mantuma cibitari yetu ya Magutuni othaire tumiukiriritie yatuika functional level 4 hospital. Bairi baba bariuria akari batikathikiria ndeto ino iraba kuga ichiacha barega kuthiguchwa utungata cibitari raba watwa imbajua. Tharaka Nithi mantuma ugima bwa mwiri ni mathiite wega na especially mantuma aruti ba wira tutithitwo twina thina na riria kurai na mugomo jwa mandagitari miaka ile kuma miaka ile mithiru ningwiciria tutithitwo twina thina ya kwaga ndawa cibitari ni jietu tontu ndawa kuma ge KEMSA ni jiejaga on every quarter bategaria ku thibitari ni batinao bakionere bongwa thibitari ya Magutuni ino kimya keno twikarite no tongoria banga Bananjuki ni ukirite kiwango kimwe
gutukenio na metho ona gatonya ki thibitari ntuko ino no kuona ni change tie kuma ria ari tene aruti bawira batu ina bwa thibitari magutuni ndina imani nabo nuntu ni antu bonde qualified na antu bendete kuruta wira baikiraga ngai. Gakuota ariuga ati we na erutanirite kurutira wira akariba wadi yake akiwatanagira na atongoria barabangi. Mwimbi bandulire tariro riao na niyo batandulire bantu makaunti kurikulwa na ngavana kana kulwa na mtu no mumuthure na batandulire ndi kwambiria kuleta bitina ki antu bakwa bantura kana keruti ngugi batu kuruta nabo ngugi yako ni oversight ewe ni ombikaga manani muno. Number 2 ndikiamani kia budget ya Tharaka Nithi county kwa budget ya Tharaka Nithi county kuruta wira ni mbiro ankimenya abwe kuruta wira. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Anabare kuma njairite guchomba ni bethiritwe na kagita gako monderia bamukirage ni bamweri kumania na kwaga tauro chiotheru wake aria bisomwe kuma kiri gikundi giti gya kithirikari na rietwa Hope Co ugete kuri no batu bwa thirikari gutigira mwana wa mwari ari na mathagaja gitumi na nkuruki bioro bya cukuru gutigirwa ni bibiega na bitheri nikenda aritwa beba na kiri ugwati bwa mirimo. Mathina motheru bwa twana twari na nkinya twakano amathiete na mbere kwangaikia twari tutukiri macukuru maturani na nkinya gunto mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya bagikurukagira mathina mwanya. Kama boys wanatushekelea, sometimes periods zinakuja kama ujui. Sometimes kuna wenye huwa hawapati pesa, hiyo ni financial challenge. Na sometimes kama imekuja irregular na ujui ukua class, for example mnasoma then unasimama boys and other, for example kuna hadi wasichana wengine watundu wanaweza kuwa wanakuchekelea and the other boys. So mi Kenya naweza taka ni tuwe na hizo lessons, wanafunzwa wanaelimishwa kuwa si vizuri kuchekelea wengine. Muthenya we munthi tugikongwira ntuo yotheru buturario ngakiri cukuru ya primary ya Kaironi wandia chogoria. We take menstrual education to our pupils, but the challenge come wakati wanapata hedi kama wako tayari. So we have a challenge because when it comes and the girl come to approach you na ameharibu nguo, ameharibu kila kitu. Some of our places don't have a facility where the girls can change, where they can bathe or do something to clean themselves so that they can be comfortable in school. So they end up at the end of the day going home. Teri Makena mutaramu wa ndeto ino kuma kiri kiama gia upko kiama kirai kia muntu kiumbe ariuga uma kuri na thina nyingi iguru ria nyomba chiotheru kiri macukuru mwanya. Itutithagia advocacy meetings, tietagwa school health committee meetings, whereby tuorganizaga gikundi kia arimu na BOM members nya area public health officer na community health promoters tukejamwe tukabariria kuhusu advocacy on sanitation and how well our girls can have access to better menstrual hygiene changing facilities. If there is a designated room a girl to change their sanitary pad, even the boy in that school can recognize that that girl is menstruating. Nogune utokwenda nuntu nitokwenda ku end menstrual shame, nitokwenda ku end stigmatization, a lot of misconceptions that surround menstruation na inya taboos. Tere ya kiongera riuga gutigira twana totwe gutiga kuthekera twari tutukiri macukuru bathomithagiria bantu amwe. Tutiendaga go separate the genders. Nuntu indirio kethirio go separate mwana wa kamboy na mwana wa kairitu conduct health education, even if it's overall education ya sexual related reproductive health matters. Ukamesi nuntu wantu babonde bari go through the same things. This boy go separate na muire tuojo ari na sister ari mujeni ako menstruate, her mother menstruated, the others even have girlfriends that menstruate. Muthia bariuga atakia magia upko no abathiete na mbere kwibanga akenda gutigira kithomo kiegi utheru bobo twana totwari gigutamba maturani na nkinya gukinyira antu bara batari no menyo bobo na nitwibangite through kujana content kana material ya kubathomithia nayo na ningi no tukwendelea ku raise funds through other methods ira igatutetheria tumba kuona more
mbesa nikenda tumba kugura more parts. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Mwarimu murungamiri cukurune ya Karumo TTI Flora Kanyone atarĩrĩte wongereku bunene bwa aritwa cukurune iji onto buria kuga bomba kureta ntintikano ya aritwa kiri cukuru iji akiaria kagitaga ukenera kwao kugwetwa jayo cukuru yo bundi retongeretie mthigurune. Mwarimu ujo ugite kuri na bata ya thirikari kuongera cukuru ingi cia TTI. Kambuni ya uthundhuria ya Temli nio iragwetere cukuru iji jayo injega buru nthigurune ya Kenya. Mwarimu munene ocukuru Mauritania Kiobundi note Karumo irai wondine ya Thwana tigania West Flora Kanywa auete cukuru yonto ya Kenya ni kwethira tiena aritwa baba ingi muno nonto bamo kinya baba wetwa university bayitega mbare ochoka mashukuru na yaya. Tumeona wanafunzi wamequalify kwenda shule za universities na wengi wana opt kuingia TVET institutions. Huku tunawaita ama waki-opt kuenda TVET institution other than the university, tunawaita TVET champions. So the reason why wanaingia ni sababu huku ni hands on, tunawapea skills na mtu si lazima ajiliwe, anaajili watu. Ukipata your skill then unaenda unajiajili. Tumeona wengi sana wa kutoka TVET wakiajili watu wengine sio wa TVET. So when you get the skill, mtu anaweza jiajili, ajisimamie na sio lazima ajiliwe na watu wengine. Kumania nontobo wete kwene tumikia thirikari wekira cukuru inkoroki kenda chiombo tumikira na mbenene ya rito baraba weta na mbere kuingi ontuko. Twena arimu wengi muno wa BOG, like twena arimu 80. Thirikari igatupunguzira the number, iyo nwe tutethie muno. Number 2, netura request andwa Athwana ward, especially the Karumo place. Nimatume places rental houses niguo ciana cietu ivote kugia na accommodation tondu niturama promise the number nithie na mbere igiswelaga as we speak now. Kumariria resort riririsirwe goro aciari ni angi muno maratuvorera thimu magituragia when our next intake will be. Huo ni turafoasi the September intake ni corona very high number, so I request and Athwana mathie na mbere na gututumira rental houses niguo ciana cietu cione kwa kurara as they take their studies. Areti egitare okenera mpumi tia riboti ira ibaikite na mbemwe Kenya yonthe. Recent survey ira conductirwe kuma 7th May to 27th May niturakenire muno ta institution tondo ni kwa kuonania nitureka all what is expected ukora nitura feature in the number 1 position. It is not a surprise tondo Karumo nitwekaga maundu meto according to the way it's required. Tariu arimu etu ni qualified, twina resources cia kwigana, twina workshops. Kogo when the people are maratu rank number 1 marai agwatu tondu nitwekaga maundu metu kuringana na uria kwagiririte ni Ministry of Education. Ukaririkana last year but 1 niturai number 1 in performance contracting. Kogo ni ya continuation ya good performance. Mswahili anasema ukiona vyaelea ujue vyaundwa. Kuna mambo mingi ambayo tunafanya hapa kama Karumo ile inatupelekea sisi kuwa number 1 Kenya mzima, na bila shaka ushirikiano wetu wa walimu, wazazi, management na Karumo fraternity ndio inatufanya kuibuka kuwa nambari 1. Na bila shaka kuna mtu atajiuliza Karumo technical nini tunafanya tofauti. Sisi kile tunachofanya tofauti ni kuhakikisha ya kwamba kama ni mwalimu anajua kile anachofanya mwanafunzi na mambo mengi sana na mpaka community. Tunashukuru sana walimu wetu, tukianzia na mama yetu. Tunamuita mama kwa sababu ya ile kazi mzuri ambayo anatufanyia sisi kama wanafunzi. Ya pili ni kushukuru walimu wetu kwa kujitolea, kwa ukakamavu, kuhakikisha ya kwamba sisi kama wanafunzi tunasoma vizuri, na kama kuna swali ambalo mwanafunzi ako nalo kupitia walimu wetu, mwalimu
wametuambia kwa kwamba sisi mwalimu si mnyama. Kwa hivyo sasa sisi tuko na haki ya kuuliza mwalimu swali na wametukubalia kuuliza maswali. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Beta wa Mukiri wa Mithika. Onde wodi ya Mutwati gwa Kagita yonekete gutongeria kirima karika jana muno bare gutachukuru ni untu bwa kugwati umwarimu munene chukurune ya Nkamathi augite bari na kugwirwa guku nenene kwithura mwaka jojo gutekinya ikarika rimwe ya murito wa chukuru ria gwati wa Chiari Ntereu ni barombete gwita na mbere gukabanira na baba kenda bomba kurikia mathomo jao na njira iria yagirite. Kintu kingi kina maana nkurukia kithomo ona kithomo gikionekana gigintu ukiambata abo nene muciari abatiri kwithira kinenkera mwana wake cukuru ya primary ya Nkamathi ni imwe ya cukuru ira ciethiretwo ikirutha abwega Antere echa Mutwati mantoni megie kithomo na kinya mantoni megie nja ya kithomo indi amwanogu alitoba cukuru enu bethagirwo bakurukira mithangiko mingi ile cukuru ere ya kwena market Mutwati market turiana nyaba uma street parara na streetine pengine kwa shauri yako pate parents very vulnerable children na bachangamoto impinge muno uturwe nebo no na kuri nogu kumania na muchemanio rokuruthitwo cukuru eno ya primary no ntuba kwariria mantu makonene na uthii wa mbere ba kithomo indi bamwe bagwatiri ba kithomo ibaugite ibwega kithomo kithinambe na gwikirwa bwa mbere ana betu bonelwe mira is not everything mira ni otethia aciari bo kuona mbeca kidogo cio baikia cukuru na aciari betu na munene kamendo aria au tafadhali ugororeka kana kethirwa kena mira either katika yetu ya mira kana ketete kwendia mira kana kakiri ya mira nontu kana kaiye muno kena changamoto eu kwikirwa mantu ya gutua mira kana mantu ya kwendia mira kana kinya kuria mira na kulema tonti itaronde turi tukimprova tuikula chebombere tukendo choka banyuma kendana batu kuonana babetu batethuka ba beta buma professionals mwanya ma engineer ma doctor ma nurse na banginya biashara bas community yetu ikethodi ukura na yo malengo yara tu inayo kenda ntu baba nene na betho beba bya saindi kwenda ntu baba ngiba community including fellow professionals including makanisa including atongorie bonde na community tuwatane kenda tumba ukire kithomo anabo kinya bautu kwa ba street nyantu baba kya kumenyerwa ruyo paketho ba antu banene samwa paketho ba antu babata antu bawetiki bautegemewa ute mwana tubirite kuthwa cukuru kamujari ya kulongo akiwa mwana ria utilo te mwana mbotilo kuthoma bonka mujari akenda mujari no muntu mbere kwitire kithomo mbere kenda kabla monoke ko mujari okara kwatira mwana no tukayukiria atua te mwana mujari no mbere buruto witikanire bina bwari kuru atua ya kwithura mwana ate cukuru akeleza ni bisababu ogo mwalimu munene wa cukuru eno na onaniritie ati mwanka athaina mantu megie ana banini bare kwikirwa anda ibonekete takabukonyia cukuru eno. Teenage pregnancies they have been there before but for the last 1 year utewo mwakinyora drop cukuru but last year bakierwa standard 8 KCP to arena kamwe karabwethe karawata 266 this year for now ote watu enoinya on kinyomwe kasokeria arimu bara bakubwethe guidance and counseling nkatho nontu bonere bo boya bokumebone mbere nontu bitomana baba eta kinteto yi nato ya kuona kwina a lot of challenges na arakiria aciari bo ana banteto ira bakukumela rimwe bethara batimbesie bongwa batena mumenyeri na mantu ya ba force bokumake those things kuma Nkamathi Gembe North Western Class Chabare. Au ni otwakinyira muthia jwa nteto chietu cheru thaa ithatu tuchemani rujurukiri ndeni ya mubango jwa kugukia Beta Maureen Kinya mwonanirio to mathithio ni Purity Richard. Good night.